Riboti ino irekereirio-Kambuni ya Sinovate yandikitwo maundu matiganite maria meyumiretie ari hamwe na gukorwo ati gicunji gia 19 hari igana kia akenya gitikitie utonga wa bururi ni ugacirite ihinda-ini ria mieri 3 mihituku. Gicunji kia 53 hari igana kia akenya gitikitie utonga wa bururi ni uthiite na mbere kuhaguka. Iguru ria huni na ng'aragu gatagati ka Kenya, arumiriri a kiama gia CORD aria mararagira niyo aingi matongoretie na gicunji kia 41 hari igana gukiringithanio na arumiriri a kiama kia Jubilee aria gicunji kia 23 hari igana makomaga matari na gia kuria. So you can see, for example, that Jubilee supporters, not as many of them are sleeping as hungry as CORD supporters. Gicunji kia 57 hari igana kia arumiriri a Jubilee nikio gitakoragwo na irio cia kuigana gukiringithanio na arumiriri a muungano wa CORD aria ni gicunji kia 35 hari igana. Gicunji kia 28 hari igana kia Kenya ni aria mehokaga urimi wa mimera kana mahiu niguo gukinyaniria uvoco wao wa o muthenya. Agriculture highest in Central Rift Valley. Of course, Central, the vegetable, potatoes, onions, whatever, capital or key area. And of course, Rift Valley, all the maize and wheat farms and so on. So these things are not so... Gicunji kia 29 kia Kenya mari na mwihoko thiini wa haro ya kurua na ungumania iria itongoretio ni President Uhuru Kenyatta. Gicunji kia 31 nikio githondekete namba ya aria matari na mwihoko haro-ini ya kurua na ungumania. Uthuthuria uyu wa Sinovate watavanirio mweri-ini wa gatandatu mwaka-ini uyu gatagati ka Kenya 2067. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.